Kam gremo, Gašper? Gremo v Gmajno po bezgove cvetove. Tako je. Kaj bomo delali z njih? Bezgov malino. Opa, bo to pomagala pol. Ali bo mami? Mami bo sama najbrž. Nikaj bo pomagala. O, super. Evo, bezgov grm. Gašper nam bo malo pot utrl noter, pa gremo. Ti se lepo diši. Diši, a ne? Tudi dedi je rekel, da lepo diši. Hlebo renic. A sam držim? Ja, no. Ok. O, to še mene noc spustila? Pridi. Ej, da nas mene posekal po glavi. No, pazi zdaj. Ali s tebom. Zdaj kar tako malo blizu ratala, ne? Nekaj bo sem stopil, pa bo dedi, ko bo si na noc vrečko dedi, bo to vrečko dal. Ne bi škar. No, dedi Gašper. To se skupaj tvoriš. Ja, tu ne bo skupaj, še malo više. Gremo ven ta sprej. Pridi, Nika. Evo, ponoto damo cvetove. Prvi bezgov Kar cvet. počas, Gašper, kar počas. In zdaj bomo šteli. Drugi. Pusti. Evo, posodo je treba očistiti in pripraviti. Sladkor imamo, cvetove imamo, Meto. Mamo. metovo imamo, Navadno. navadno. A ste vzeli tudi tune cvetove, ki jih je tam meni natrgal, pred vhodnimi vrati so? Ja, greš pogledati, če so še na klopci. Tole, evo, bezek, malo mete. Ti smo skaj na našem grmovu trgu. Prav nič hudega. Voda. Štedilnik. Kaj se treba narediti, koliko vode? 3 litre vode, 3 litre cukra. Zavremo, ohladimo in 3 zavremo. kilograme cukra. 3 litre vode, 3 kg cukra. Ampak, da se ne motimo. Jaz bom. Ne, jaz. Ja, Ena oponika stresla. na nekaj tole. Foto. A dedi tudi. Ej, to je za me. Mislim, da bo kar mami, ko bo najbolj mer, da ne bo krega. Pri nas hišce moramo kregati, da bo kaj kva. Zakaj niso nabrušeni? Dokaj Gašper seka vezni. No, bravo. Ali se igra, da reže pršut. Aha, na vejah. In poli so nabrušeni. Tako. Kaj boš pa dal za te limete? Noter v tale, kako že bez. Da bo bilo bolj sočno. Nika bo dala ene dve rezine, klele v noto vodo, da bomo imeli osvežilno zapiti. Tamle vzem limeto, kaj zarezal, pa ene dve rezine notvrš. Kaj je tako mehko, da je mjen? Ja, klema. Tako, evo. Takule, kaj je stric Marko včasih delal. Evo pa noter vodo. Pa bom malo osvežilno zapiti, kaj je vroče. Včasih pil. Ona pa nas leta rodila. Evo, cukor stopljen, čakamo, da se ohladi. 10-15 minut. Zalijemo bezek in pol stoji 48 ur, 2 dni. Mi bomo dali še malo limete noter,
Malo eksperimentiramo, pa da vidimo, kaj bo. In ne delam. Zelo so če. Evo, zalijemo sladko vodo. Zdaj pa dela. Ja, vodi. A boš kaj za bohalnico kot ena? Sem pa kartone vzel. Evo, takole se pa naš bezgov sirup namaka že drugi dan, že prvi dan. Moram reči, že prav lepo diši. Komaj čakam, da bo zatestirati. Kakšnega okusa bo, ko so še limone ali mete noter, pa meta. Zanima me, kakšen bo. Neč še en dan bomo mogli počakati, pa bo štih proba.